Da bi bio alfa muškarac moraš da se bodeš, brate, u guzu i pored toga, brate, trebaš da jedeš jaja, brate. Jaja, živa jaja da hasaš, razumeš, brate, da ih, brate... Što su tvoja jaja manja od steroida, to si ti jači lik, to sve će Da, alfa. brate, ali živa, brate, budog bika jedeš isto, razumeš, brate. Šibaš, brate, živa... A ne, griftaju, ali to je najgora stvar je što griftaju tinejdžere u toj nekoj fazi razvoja gdje se oni sami uvijek osjećaju čudno u svom tijelu, osjećaju se loše, razumiješ, osjećaju se u tom nekom tranzitivnom periodu razvoja gdje ti u stvari ne trebaš da znaš ni o sebi, ni o ženama, ni o ničemu, brate, od 14 do 18. Bukvalno je period gdje ti pokušaš naći sam sebe, ono, interes, pa i dalje nalaziš sebi izgled, posle toga, do neke 24. godine, sigurno. I poslije toga daleko se nalaziš, naravno. Ali eto, i oni ciljaju tu... Gađa, imam 28, ja se još nisam našao, am I cooked chat. Pa nis, ne, ali to... Spam in the comments. Spam the comments, da li je Danko skuva, jeste vidjeli novu... Spam the comments, Jeste vidjeli novu frizuru. Jeste vidjeli Hog Ridera naša.